I Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamaze gusinywa amasezerano y'ubukungu hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahagarariwe n'abakuru b'ibihugu byombi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Perezida Kagame w'u Rwanda. Ubu rero amasezerano amaze gusinywa, gusa icyo ngira ngo mvuge ni iki ngiki, nubwo amasezerano amaze gusinywa na Tshisekedi kuri uyu wa kane tariki ya 4 Ukuboza 2025, ntabwo ibikubiye muri aya masezerano cyangwa se ibyasinywe muri aya masezerano ntabwo yageze abyereka abadepite ngo biganireho byemeze cyangwa se babihakane. Bitandukanye n'ibyo u Rwanda rwakoze, aho Perezida Kagame we ibikubiye muri aya masezerano yabyeretse abadepite, barabisuzuma barangije barabyemeza, aho Tshisekedi we atigeze bijyana ngo byereke abadepite babitekerezeho, babiganireho, babyemeze cyangwa se babihakane. Icyo ngira ngo mvuge ni iki ngiki rero. Umuntu uri i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri gukurikiranira hafi ibyisinywa ry'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na RDC, ni ukuvuga ngo yavuze ko Tshisekedi n'ubundi ibyo asinya arababikoze nkaho ari we ubwe ku giti cye, aho Amerika n'ubundi ishobora no kubifata nk'ibidakurikije amategeko kuko inteko itabizi, inteko ishinga amategeko ya RDC ntabyizi, ntabwo zibikubiye muri aya masezerano. Gusa Tshisekedi n'ubundi yagiye abizi ko ashobora kuzagaruka akabijyana mu nteko ishinga amategeko, aho rero inteko n'ubundi ishobora kubyanga cyangwa se ikabyemeza mu mukino wabo n'ubundi basanzwe bakina mu gushaka bandi bafasha cyangwa se abacanshuro kugira ngo bakomeze barwane intambara muri Kongo, aho kugira ngo amasezerano abe yashyirwa mu bikorwa mu buryo bwa nyabwo koko. Muri make Tshisekedi umuntu yavuga ko agambaniye igihugu cye, agambaniye igihugu cya Kongo, ni Yuda ku gihugu cye kuko agurishije Kongo muri Amerika. Ushobora guhita ubyumva gutya ugatekereza ko ari ibintu bisanzwe, gusa kampani zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora n'ubundi ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, bugiye gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo, mu gihe Tshisekedi we yagize atya agasinya amasezerano abitekereje ku giti cye, hanyuma akabijyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba babishyizeho umukono bakabyemeza kuri uyu wa kane tariki ya 4 Ukuboza 2025. Ni ukuvuga ngo rero ku ruhande rw'u Rwanda nuko FDL n'ubundi nimara gushira muri Kongo defense measures cyangwa se ingamba z'ubwirinzi zizahita zivaho ku mipaka, nk'ibikubiye n'ubundi mu masezerano y'ubukungu yasinywe. Nubwo twabona inyandiko yuzuye y'ingingo ku yindi kuri aya masezerano yasinywe asinyowe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimwe rero biri muri ayo masezerano nuko FDLR igomba kwita irandurwa kugira ngo nyine izo ngamba z'ubwirinzi ziveho, kandi n'imikoranire hagati y'u Rwanda ndetse na RDC ibeho koko mu bijyanye n'ubukungu. Gusa ikibazo gihe ni iki, intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba agateranzamba, ikomeje kwiyongera, ibice byinshi cyane biri gufatwa, imbunda nini iziremereye ndetse n'izoroheje ziri kuraswa mu baturage, ziri kuraswa mu bice bitandukanye bashaka gufata Uvira. Ndavuga intambara ihanganishije AFC M23 ndetse na Leta ya Kongo bafatanyije n'abarundi cyane basa nkaho basigaye mu ntambara, bari kurwana cyane kuko bari kugana muri Uvira, kandi Uvira ni igice cyiza cyane cyerekeye u Burundi. Rero bari kugira ngo barwanire Uvira, ndeko ariyo nzira yonyine basigaje. Gusa amakuru mfite muri iyi ntambara sinshaka guhita mbigarukaho cyane, turabigarukaho mu biganiro byacu biri imbere, nuko bamwe mu bagize Wazarendo mu Barundi, mu basirikare bakuru batangiye guhungira mu Burundi mbere y'uko Uvira ifatwa, ukurikije n'imbaraga ndetse n'umuhate AFC M23 ifite mu kwerekeza mu gice cya Uvira, mu mujyi wa Uvira. Biri kugaragaza ko bari kwihuta cyane mu buryo bugaragarira buri wese. Gusa intambara yo ikomeje kuba intambara nyinshi cyane, ikomeje kuba intambara ikomeye,
mu burasirazuba bw'iki gihugu, bari rero kurwana kugira ngo barebe ko bafata Uvira, abandi bakarwana kugira ngo basubize inyuma AFC M23, ko bafata Uvira ndetse na Kamanyora, dore ko ariho bari kurwanira cyane. Ni byinshi cyane bihari, ndagira ngo nkurarike mu kiganiro cyacu kirakurikira, kiraza kuba gifite updates nyinshi ku bijyanye no muri Congo. Rero turaje tubiganireho cyane, kanda subscribe kugira ngo utaza gucikanwa n'icyo kiganiro cyiza cyane, kiraza kuba kirimo byinshi bitandukanye ku by'intambara iri kubera muri kino gihugu cy'abaturanyi. Gahunda zacu zo zirakomeje nk'uko bisanzwe by'amakuru atandukanye. Ushobora kuba kubona ibiganiro bitandukanye nabyo bizabikugeraho gatanu, kandi iby'imyidagaduro, bya sport, ndetse n'abandi bakunda ibindi bitandukanye by'amakuru agezweho cyane ari gutrendinga, niyo tubagezaho. Y'amakuru aba aremereye cyane niyo aba ahari, rero aba ataremereye ntabwo ajya ahangaha, ahubwo twe dukora ibishoboka byose kugira ngo abagereho nyine. Ndagira ngo nkurarike mu bindi biganiro byacu biri imbere, ukande subscribe ubashe kuba wamenya ibindi biganiro byose biri ahangaha, birimo n'ibyegeranyo byiza cyane. Gahunda zacu zizakomeza, turabakunda cyane.